Sese King Aboagye ani di wo hia no ye movie actor sa me wato na nanom bonse do sa me ono so na sma kopie mo ko ni nyina ye japade Sidechick yes Sidechick bi eje japade na free e maninsem. Yes, we are second Dobroni na. Every say hi GreaterOne TV, subscribe, like, comment. Now fi share more of phobi enya bi en share. King Aboagye ni nyina na enim no papa we asem na make. Ye nyina nim say from the start on ne katare ye so movie ye fe ye pa. Just na nye easy e bra jako just say o jako kokunu ofa na japade fa na koko movies no e ye lot ebusia enye easy enti sa papa we or act movie since childhood 2021 ene ete se papa we atwa nananom wonse do ene ese ene nyame mfa wonko 2024 ene kire se 2022 ene abusia kokko pe ne kra bre ye na ye kama na nye fedi agro kra enti aye na ye wie de nim se bibia to yese papa ne nso so oye obi a movies abre no say ye beka ya that time ano mu no act movie na sika ni mo enye ene de sika bemu hwiegu that one act movie na sika ni na so no wa fa anye se bia kohwie o de bobra watimi esi school esi dan esi simo odi bi ma rent ni ade na me kai comment sim say girl oh me ko se me ko pe dan wo ho na de we osimi kasai bre ne ho ase dodo me na e fe de nya me fa de kransie ye enti mko bo shan a abrepo bo shan atum se ne dan si so school ni si wa ese dan wo enti amno na ese ne ba abrantie ba ko ne ba ya ba kwa tabira asem ne de court ni nyina ne se o papa wu ye no omudi nkrata bia Jones Ajeman ono nso eka movie industry no ho e de ba ye be che japade na japade na obeche ye no e ma de anim e ma nya pin ananse efie ho obuba nya kra ya nse bia nwu omu nsem se monye na papa wi ojama japade e ma no nso se papa anya wo bia na papa ti ase no che japade no e de na no ma atofo ne ani ntini ne akunni ne anyina anim se e japade ni papa ache. Yeah, now I'm a Atansa champo. A frozen. A champo atansa. A champo atansa. Pacho, you be who didn't tell me what back court has yo, let a father King Aboagye Brenya. 2021. You can't Aboagye Brenya or your wine. Or a veteran movie actor Ghana for the beginning. Nani wedge. Or just or the Japanese in a man. Okay. The bush and funny fear for beer, we are so food now. Oh, we are carry that is almost what they will be about. Papa, that's a say you on one. The first signatures are asking. Then your papa. Who say a forgery document? The usual brother say, James Aboagye, and then no call for the say, Papa, father says the executor. It will be their dance. It's enough say, or no, so be their dance. And for almost 4 years now, they be backwards to the movie. King Aboagye Brenya incident that's what court say ya papa o musu so the cry and nine because of obi on na ye adwuma onye ni busu ani so 4 years ni na mo bae no wo ma meka ho bi anase mu fi o no mo ye hwan ne hwan na sisi a akodi star ne ma me ejapade ne so akodi hwan ho ejapade de se no according to you that James Aboagye no be di hwan dan se papa ne ye de se Brenya mba de obi anya bi ne ma ono mo settle there for be anya na ma bibia sabe ye ko fa so mo boa ye o ye fie ye gwesi ebo a ene ne ye japade e ko di ni ho say ye ka japade na minim say japade ni bi wo bush sa efie no eno no ka ho bi a eni nti no hwa ye de aba as ndi bia ne ka se pa efie ani ti na ye da so a efie ne nso school ne ahima ma ne kakakra man Mr. Aboagye NSA na se Jonah Jima na etimi ayesa na yesi Papa Jones yes magu so na so se ne se na so da bi me da me go na according to tell the papa na ye nti papa ndo ye wo enso man na ese wo ni ye forgery san se nkrata any signature bi ewom bia anya correct ba me dia me say correct na bibia dedem so anu atie uti owo asema anu atie nkwase ya bo wudi e wa asem ni musa wo na wo boa ma efie na na se japade na kodi oni a yesusu se oye made ni ho ebra King Aboagye Brenya ma ene na busua ankasa te ase no kware sembe ne wo me executor madwuma ne se papa na ye well the beneficiary bi o well ni mu no ese me hwe said the papa ne se ye mfama no ye di ama no
It is a semi back quarter, and I'm seminar me execute well, I was representing Nipana Wogu. Now, me said the court will come. Nipana, a panisi way, a Japadie A, B, A way, the Nipan Saka. Me interest be okay. It doesn't concern me. It doesn't concern me. What I say, me executor. And later on, when I found I said, I checked. What did you about? What am I doing? I'm in Bra. Why? Auntie, I be just an executor. I have no interest. If I talk, we execute us. I have no interest. Me, you don't have any. Chamidia, so because we have an assistant. You don't have any council. And next says who why na ka no kre no na o se etimi bo anan kọ ho ye kọ ye no kre efie ni so school ni wo ho no papa na bobra ebra de unya si dai wo Kumasi bo shine ne mpota mo tafo asafo amakom na so wo busuani ni bobra papa na bobra yo no anfe nya busua fie nti afi na ebe ya busua fie enti papa na bobra pa ye kọ na wo ho no enti maame na omu kire se maame no eye Sidechick no na se wasada no be claim ni ma na te say enti ye kọ na ye senkofo be breaking down na so asem ya no so man kasa na se no mu breaking down omu se maame ne wo omu kofa ne ba fie o se o ma metina na nko so papa na so papa ne hu se wo ye ne mfempa de enti we de wanfa na ntete wanfa na nsi ananse wan showcase ni keke na momo kofie koye ne ho ade amamre kwan so owi oba o de ba sorry de momu shira so nti maame ne de ye fa ne pe tete na no ma she gloves a she socks no ye bi maame ne ye bi ya ye fra chese na flower bonity wa sha ne white ni moke white enye ize maame ne ye bi oni Jones oni ye ka ne say ye papa Aboagye ye bi King Aboagye Brenya oni ni ye bi oni ni ye bi pa enti maame ne yire na awrehosem ne se maame ne papa na anwo enu no na emma no omususu se emma no gina so mpese omu himedapade ni nyina edi free maame ne nsem nanso omunim se ye dia maame ne be na maame ne yesi maame nka uka bi me tie nkyerechemu firi ono se dabi mempa asem menkoka bi na chine bia yesei enti maame ne ye wedded wife na sa yesi abrante no kro no gina ma ono no ka se ye kwaje papa japade no kro onye ba o onye ye papa Brenya ba na momo ya kra papa na tete ne free ni mofrase ya besi sam na nso kra no ejapade papa ne ma binti ya ne wanwa se wo ka se age ejapade ni nyina de ma sa maame enti maame ne nya se bi o ye made bi ko akeke da bi we ye made ya ye ne ho ade we di adansefo wo asofo ne hira aso enti we nye made ya chese maame no kra na chese papa yi yawe one ne tena ase one ne ye ne ho ade kra nsa na papa yi be free mu ebe to na nanem wonse do sebi wote ne to agya nan nyina yiyi pampers ne ade ebra le wen mo ne chese mistake trends mo kwa ya do ye nyina maame no ofie obi enti afa ade na ise de mbeda mo chia maame ti maame na were hosem no come dem ye wedded wife ti papa ni chire nsem mi ehun se maame ya ware no enti abrante ne mom no ogina mu ana no chebe ye maame papa na eko na no chebe no kra de onye King Brenya na sinimu ba wantone pango no na emom ofa no na otete no na obeye ne ba na so japade no so onya bi enti se japade no onya bi a adenti na ogina wan kase wa anya bi na King Brenya Ken ye kan say movie actor Aboagye ono so say ye den otimi bem ko so ye beneficiary esi woti fie ba kum how come say japade papa na de chair na o de chair ne say enti abusu asem ne wo court enti esi 4 good years nie 2021 na papa free mu ebesi nei omugu so edi court atentwie omukọ na omu ba lumba dana yekọ lumba die ya na anu ade ya na eso munsu case no ho mu ba beka enti obade kia kan asem na we o makwa appeal it still omunti ase because enkrata na edi adanse e kire se ejapade se na papa chae no munse signature na yefogere enyom papa signature no na eso obi na akotena ba bi a print ne ma asensan ti we na otemu afon ka che lumba mo maami akosua lawyer ne se da bi sankrata we de osamtim ko Ghana embassy for translate stamp so maye hunu se
enkrata we free German government we kire se maami akocha say wanda de lumba aware enti ebi no to mu checking krata ni mu omtimu se signature bi nkoyie enkoyie wa nanso ni nyina mu no court no ebe prove say signature we eyowufo signature nyowufo signature ba se sia no de ya na eya ne se enipa mu twe ne ho manso ni ho no abeyi ni ho ano se nkada de lumba wa nkada de lumba ba eye adan me dom bebe edi na mo ye mesa mama me ho me tisa mo bom di na so da de lumba di ha ena King Aboagye Brenya nso ni ha ena wa ba ka se abusiafo yina japade na me chede mama ana so ba me ware no ana na me ne tinu ana me made no se de omu kan ono so me ma ne bi so yenim se ye bonku se ni fanti ye hwe de court no e de suswan e de bode ho no e be kwa akosi nti GreaterOne TV ya fe ye ni ya te ya so ye de bibia ba be so mo enti a me de King Aboagye Brenya ma wo court that the number abusiafo nso wo court who wins enti ye de ba be so mo subscribe like if I don't share it to na share video more of binya bi hwe makram nyina